Habayo banyak keren bad uhemen arkmi jong utropimos ulong bakat kum kajing keno hapok kajing mudu ijahar ukupa kalong ke bom syong nia ha kabala keno ba urang ba shnong ule dan bor da ka ba om ailat setia ya ukupa ba unpej ya lau jong ukun bala syutap no ya kamet yap da urang ba shnong ndrai na kaleng uhemen ula pensyai da ka ba ong ba ukupa udon lang ha ketiga ngile buram khadu ula benrap ru da ka ba ong ba kajing wan urang ba shnong kala dai na kadau ba kidang don kajing ya dai shing system ha ka ba ukupa jong utropimos urang ba shnong udai matrai bat utropimos ki yadai shibaka nakali yang uhemen ula pensyai syusyuru halor kane ba usngau lengo ba ukupa umsem layoi bat hakawe pat kalat patai kubor ula pensyai da kabaong bakidon ki benta dakmong haki benta jongga kli hang ni las ngutu baka jingyale kadai hapdeng upersa badu kunyi bat kumbala penpauhi da uhemen arkmi kum tawe baka mukot duma kadang yat syakmat ngisyani ahkaan bat kumbala penmena da kaan ba on klong ya kamet yap napok kajing tep jong utropimos ban yo ya kisabut sakhi basisha. Nakali yang mengaku memperhati, nu nula bungit na kata. Tepenrem jur ngana kali yang nu bro, ba keren halor kata kan orang. Nama hakata kawai ke bediu, orang mana banu embasa ana ubung pej bungiu, nak kamet lo topjan. Dan hakawai pat ke bediu, bane balik ino lau bungiu ji. Nak kata kasnam ke em. Hakata dul yung taukian la kalau pun pensisa nakane ba hakata kawe bodiu lawong pensisa nakata kasnam te kum kata kum jong piu pat ba obo ji nakane te ya bisari ya yuhi nakata jong sisa hang no ba ya kata ka jong sisa te ono bro na kaliang manga longga nu em ga jong sani nu em ga jong ngitnya ba ndai ubah sisa. Kan orang mak senang terbau tu dengan bayalong isi. Te kum orang mak senang dak kaje, ha kaje kapor. Te nunet no biwe dak dai mamatrai. Te kum utropimos ro te orang mak senang long sibak hatrai. Te siying kaying ka bading ya jane. Te kata na kata upi kung kot ba upi ka balait na kata kata ông kajong keren nga nakajong sisya